Rimayka mullaykichik ñaña turiykuna kaqllamanta punitaq tupaykunchik kay musuq semanapi. Kuskamantaya hatipaykusun Tribunal Constitucionalpa aswanraq riqsipana willakuyninkunata. Kaymi constitucional willakuykuna qallariykusunña ñawpariq willakuykunawan. Chunka yupayniyuq audienciam internet nintakama kanja kay iskay chunka hukniyuq Huillurchaw octubre killa. Cámara hinallataq dron niskakunawan runakuna watijasqa ama kanankupaqmi Tribunal Constitucional sentenciata hispirachin. Tribunal Constitucional amachachkan yachachiqkuna yachasqankuman hina llamkapakunankupaq. Tribunal Constitucional mi hatun atiyniyuq. Tribunal Constitucional umalliq niramun tukuy ruwaykunapim Constitución pakamachisqan kachkan. Chunkakaq audiencia pública niskatam Tribunal Constitucional hispichimunqa kay hamuq miércoles iskay chunka hukniyuq punchaw octubre killallapi. Ima hatipaykunatacha ñawparichimunqaku kay willakuypi riqsipaykusun. Tribunal Constitucional Pleno niskapi internet nentakama huñunakunqa kay hamuq iskay chunka hukniyuq Huillurchaw octubre killa. Chunka yupayniyuq audiencia pública niskapim hatipanqaku iskay chunka pichkayuq constitucional mañakuykunata. Secretaría Relatoría wasi ukumanta riqsichimusqankuman hinaqa iskun horas 15 chunka minutos niyuq achikyay pacham hallarinqa. Página web hinallataq redes sociales niskakunapim hawachimunqaku. Iskay chunka pichkayuq mañakuykunamantam iskay chunka tawayuq habeas corpus mañakuykuna kanja. Hukñataqmi kanja amparo mañakuy. Constitucional mañakuykunam hamuchkan Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cañete, Cusco, Junín, La Libertad, Lima, Piura, Puno, Tacna, llaqtakunamanta. Tumpasqa hinallataq tumpaqkunapa abogadonkuna rimarinankupaqmi mañakunankuraq tramites@tc.gov.pe niskaman qillqaykuspanku. Huk willakuykunapiñataqmi Tribunal Constitucional sayapakamuchkan lliw Perú suyupi yachachiqkuna yachaynin kasqanman hina llamkapakuq yaykunankupaq. Riqsipaykusun. Yaqa llapan votokunawanmi Tribunal Constitucional niramun Ley Reforma Magisterial iskay chunka iskunniyuq waranja iskun pachak tawa chunka tawayuq leypi kamachiykunam Constitución kamachisqanman hinalla kachkan. Chay kamachiykuna kasqanman hinalla Unidad de Gestión Educativa Local UGEL wasikunapi directorkunata churanankupaq. Chay hinallataqmi niramun Constitución kamachisqanman hinam UGEL directorkuna akllanapaq llallinakuyman hayachinankuraq. Llallinakuyman yaykuq yachachiqkunam quinta hinallataq octava escala magisterial niskapi kananku. Llallinakuypi llalliqkunam director hina akllasqa kankuman. Ley de Reforma Magisterial iskay chunka iskunniyuq waranja iskun pachak tawa chunka tawayuq leypa suqta chunka kimsayuq articulon niskapi ñawinchakusqanmantam Tribunal Constitucional niramun manas Constitución pakamachisqanman hinachu kachkanmanja. Kimsa chunka wata llamkapakusqankama. Chaynapim hayka wata llamkapakusqankuman hina chaninchasqa kananku. Ichaqa chay hullhi mana aypanchu yachachiqkunapa llamkayninku tukurhuptin. Yuyaqchakunaña kaptinku yachachiqkuna mana allin amachasqachu kankuman hullhi mana aypaptin. Privado kawsayniyuq kanapaqmi huk derecho kan. Kay hamuq willakuypiya riqsiykusun Tribunal Constitucional paqarichimusqan sentenciata. Chaypim kamachimuchkanku llaqta runakuna videokunawan, camarakunawan nitaq dron niskakunawanpas ama hatipasqa kanankupaq. Riqsipaykusun. Cámara hinallataq dron niskakunawan privado kawsanapaq derecho usuchisqa kaptinmi Tribunal Constitucional sentenciata hispirachimun habeas corpus mañakuymanta. Kaytam mañarukurqa Máxima Acuña Atalaya Yanacocha Cajamarca Minerapa Contrampi. Acuña Atalaya mañakurqa amaña watijachkanankupaq. Willakusqanman hinaqa paytam aylluntawan sapakutilla watijarqaku camarakunawan. Mineram churarachirqa wasinpa ichpallanman. Hinaspapas dron nisqata wasinpa hanayninta pawachillarqakutaq. Tribunal nimusqanman hinaqa Yanacocha Mineram usuchichkan ama watijasqa kanapaq derechuta. Denuncia churaqta aylluntintawan. Minerapi llamkaqkuna wasi pampata mana saruchkaptinkupas camarakunawan hatipaspankum ayllupa derechunta usurachirqaku. Tribunal Constitucional
Constitucionalpa umalliqnin Marianela Ledesma Narváez, hinalla rimanakuchkan Perú uku suyukunapa willakuqninkunawan. Chaynapim kunan pacha riqsirachimun, constitucionallam kaykunatam kallpanchamuchkanku, Estadopa hapaq kaq atiyniyuq wasinkuna niraqllata llamkanankupaq, ama pipas usuchisqa kanapaq. Hawaykusun. Perú suyupim tukuy ima constitución hatipasqallanwan kan. Chayna kaptillanmi hapaq atiyniyuq wasikunapas niraqlla kananku, mana usuchinakuspa. Chaynatam rimariramun Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma Narváez. Kaynatam riqsirachimun César Quino willakuqwan rimarikuspan, Chimbote llaqtapa Santo Domingo Wayra wasinpaq. Kichasqa punku sutiyuq llamkaykunawanmi Perú uku suyukunawan rimanakuykunata kallpanchachkan. Riqsichimusqanman hinaqa Perú suyupim chullalla hapaq atiyqa, ichaqa Estadopa wasinkunapim hapaq atiy rakinasqa, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Gobierno Regional kunapi, Municipalidad kunapi, hukunapipas, ichaqa llapallankutam Tribunal Constitucional hatipanan, Constitución ama usuchisqa kananpaq. Tribunal Constitucional umalliqmi nimullantaq Perú suyuqa Estado Constitucional niskam. Chayna kaptinmi Tribunal Constitucionalqa hapaq atiyniyuq juezhina kan. Chaymi allichachin Congreso wasi Ejecutivuwan rimanakuyta mana tupachiptinku, utaq Gobierno Regional kunawan, Municipalidad kunawan ima. Ñañaykuna turiykuna, kaykamallam chayaykamuyku Constitucional willakuykunawan. Amayaqunqankichikchu. YouTube nisqapi hatiykamuwayku. Yuhaykuwanqa huk punchawña tupaykus.